Predajemo kreditiva za poziciju ambasadora Austrije u Crnoj Gori 11. oktobra 2013. Johan Frolich je prvi put došao u kontakt sa našom zemljom. Crnu Goru doživio je kao malu zemlju sa velikim prednostima. Jedna od prednosti je to što možete da dosegnete svaki kutak zemlje za veoma kratko vrijeme. Ono što mi impresionira je gostoprimstvo vašeg naroda, ali i najrazličitiji pejzaži, obale, jezere, planine, rijeke. Šta je na vas ostavilo najsnažniji utisak kada je riječ o Crnoj Gori? Po mom mišljenju, najsnažniji utisak na mene ostavila ta multietničnost u Crnoj Gori. Toliko je Crnogoraca, Srba, Hrvata, Bošnjaka, Albanaca koji pripadaju različitim religijama, a opet žive zajedno i njeguju stabilne odnose. Budući da je diplomatija veoma odgovoran i zahtjevan posao koji traži dosta odricanja, svaki slobodni vikend koristi da provede van Podgorice. Uglavnom na obali i planini, što zavisi od vremenskih prilika. Uživam u sportu, tako da mi se dopada što ovdje mogu da imam različite aktivnosti, planinarenje, igranje tenisa. Moje omiljena mjesta su Bokokotorski zaliv, nacionalni parkovi Lovćen Bjelasica i Durmitor. Prije par mjeseci popeo sam se na Bobotov Kuk, a ovog ljeta ću pokušati da se popnem na vrh Komova, Kom Kučki. Kao turistička destinacija, Crna Gora je veoma atraktivna za turiste iz Austrije, kazao je Frolich. Za njih je veoma impresivan Bokokotorski zaliv, jer je to jedinstven zaliv koji ne možete naći nigdje drugdje na Mediteranu. Veoma je važno pomenuti da je oko 13.000 Austrijanaca posjetilo Crnu Goru prošle godine. Oni također istražuju sjever Crne Gore, jezera, a idu i na rafting tarom. Tako da Crna Gora ima veliki potencijal koji privlači turiste iz Austrije. Austrija ima veliko iskustvo u razvoju planinskog turizma. Kakve su vaše preporuke za Crnu Goru na ovom polju? To je teško pitanje. Kod vas postoje zimski rizorti poput Kološina i Žabljaka, ali moraju biti razvijeniji kako bi privukli više turista. Pristup ovim mjestima je veoma važan. Austrijska razvojna agencija je u prošlosti pomagala Crnoj Gori da razvije turizam na Bjelasici i Komovima i mislim da postoje osnove, ali morate imati više ruta za planinare, više hostela gdje bi mogli da prenoće. Na nedavnom sastanku ambasadora Frolicha sa predstavnicima vlade ocijenjeno je da je potrebno preduzeti konkretne korake u cilju adekvatne zaštite austrougarskih utvrđenja i njihove promocije u turističke svrhe. Potrebno je da učinimo ova utvrđenja atraktivnim za posjetioce. Na primjer, tu su vodiči gdje posjetioci mogu pronaći rute do ovih utvrđenja. Ono što bi još bilo moguće je da se izgradi muzej u nekom od ovih utvrđenja i da se napravi sistem ruta od jednog utvrđenja do drugog, tako da ljudi mogu da prošetaju i vide više njih, a posebno je ovo važno za one posjetioce koji dolaze kruzerom. Kada govorimo o investicijama, koliko je Crna Gora privlačna za austrijski investitori i u kojim oblastima? Od sticanja crnogorske nezavisnosti, austrijske kompanije su investirale oko 370 miliona eura. Znate da smo prisutni u poslovima osiguranja, bankarskom sektoru. Također smo zainteresovani i za ulaganje u male hidroelektrane, hotelske kapacitete u cilju njihove modernizacije. Frolich je pritom naglasio da je Crna Gora bezbjedna za investiranje, te da svako ko posjeti našu zemlju treba da se upozna sa mogućnostima koje ona pruža.